Imbere urwego-tv-official ni ya TV yanjye, ni ya TV yawe, ni ya TV yacu. Abakurikira ibiganiro byacu bari mu gihugu cy'u Rwanda, umugabane wa Afrika, Asia, Amerika, Europe n'ahandi, gusaba subscribe, share, like, comment. Kakanya rero tubazanire indi mpano, noneho impano ije gusimbura Charly na Nina. Charly na Nina twarababuze bagakora bakagenda bakora bagaruka. None tubazaniye abandi bakobwa. Namubona imbere yanjye. Watangira utwibwira amazina yawe. Amazina nitwa Niyonsenga Sifora, izina ry'ubuhanzi ni Snow. Niyonsenga Sifora aka Snow. Niki cyaguteye kwitwa Snow? Nuko ndikunda. Hari abantu bumva Snow bakaba wenda hari icyo ushaka kwisobanura ariko bitandukanye n'icyo twebwe tuzi. Snow bisobanura iki? Snow bisobanura urubura. Kubona umwana w'umukobwa ungana nkawe yigise urubura, umuntu wese byamutangaza. Wabitewe n'iki kwitwa urubura? Nuko njya nkonja cyane cyane. Uri kumwe na mugenzi wawe, nawe watwibwira amazina yawe. Amazina nitwa Natete Tuyisenge Zipora, bakoresha Zipora mu buhanzi. Zipora mu buhanzi. Turababona muri groupe y'abantu babiri. Se mwatubwira groupe yanyu yitwa gute? Mukora ibiki? Turi batatu. Hari undi udahari uri ku ishuri. Twitwa Wise Girls, abakobwa b'abahanga cyangwa abakobwa bazi ubwenge nyine. Wise Girls. Yego. Abakobwa b'abahanga cyangwa bazi ubwenge. Yego. Niki cyabateye kwitwa Wise Girl? Impamvu twari turi batoya ariko nyine ukabona ibyo dukora ntabwo biri ku rwego rwacu. Muhitamo kubona ko murenze muti turi Wise Girl. Yego. Wise Girl mukora iki groupe? Muri abasuderi, muri abakanishi? Turi abahanzi b'indirimbo zitwa R&B cyangwa se Afrobeat. Indirimbo ziri mu njyana ya R&B cyangwa Afrobeat. Yego. Hari indirimbo mwari mwakora cyari mu makayi kwa kundi ko abantu bakiri upcoming? Dufite indirimbo ebyiri. Ari iy'ababyeyi, twatoye ababyeyi, akaba n'iyindi turi kumwe nayo y'urukundo ifite n'amashusho yayo. None mwayituye ababyeyi muravukana cyangwa ni buri wese ayituye umubyeyi we ku cyo giti? Njyewe na Sifora turavukana, ndi mukuru we. Asiya ni mubyara wacu. Yego. Ni byiza cyane kabisa kubona groupe y'abavandimwe bari mu kazi. Ariko mwaturirimbira kuri iyo ndirimbo mwatuye ababyeyi, mukaduhama akantu gatoya tukumva niba birimo neza. Warabaye bikabije ariko nza guhoza amarira, wari umuziranenge, uri umumarayika, urankunda nkabikunda, ntako bisa. That's good, man. Muravukana, muri abahanzi babiri bavukana? Yego. None ko mudaza ko n'amasura yanyu nta umwe asa na papa undi agasa na mama cyangwa? Yesa na sogokuru. Ngasa nka mama. None Wise Girls mumaze igihe kingana gute mu muziki? Mwatangiye ryari? Twatangiye 2020. 2020. Ubu ngubu turi 2023. Mumaze imyaka 3 mu muziki? Tumaze imyaka 3 mu muziki ariko ari ukwandika gusa. Twatangiye gusohora indirimbo ya 21. Twasohoye indirimbo ya mbere twa waranyemeje. Iyo ndirimbo umuntu ashatse nko kuyumva cyangwa kugira icyo yayisanga hehe? Yayisanga kuri YouTube, akandikamo imwenyu Empire. Agahita ayibona. Ajya kuri Instagram naho no kwandikaho imwenyu Empire _0. Ubundi akayishaka none kuri nimero zacu dukoresha kuri WhatsApp ni 0783 ashaka kuyireba akaybaza uwamwita wari wese, ashaka kwitabwa na manager wacu cyane natwe ubwacu tukamwitaba. Ni Zipora, umuhanzi ukiri muto cyane uri mu itsinda rya Wise Girls. Akaba ari kumwe na murumuna we, batubwiye ko yitwa Snow. Snow. Zipora kurwaye iruhande kuva wajya mu muziki, ninde wakwensipiye ukavuga ati nyenje muri music kubera uyu nguyu? Ufata nk'ikitegererezo cyangwa wafata nk'ikitegererezo mbere yuko winjira muri music? Umuntu wa mbere watumye nyine numva nkonze umuziki ni Kwinca. Kwinca. Nabonaga uburyo aririmba n'imyitwarire ye. Nkabona ni byiza.
kandi n'uburyo ndirimba wumva ko nyine ijwi ryanjye rijya kumera nk'irye. Turirimbire nk'indirimbo ya Queen wakunze cyane kurenza izindi. Naririmbye indirimbo ye, nakunze indirimbo ye yitwa Film ya Charly kuri Queen. Yes. Mpamagara kenshi nkabona hari icyo ushaka, silazinishe mapenzi wenda nanjye bizaza, gusa uretse kwibwira ko wayobye inzira ku rukundo rutagira aho rurangirira. Give you love and love anytime any day, then nagusangamo. Itameta left and never give up on me, maybe bizavamo. Give you love and love anytime any day, then nagusangamo. Itameta left and never give up on me, maybe bizavamo. Just feel me. Queen arakumva, gira icyo umubwira. Ikintu cya mbere namubwira, ntabwo muriko kubona indirimbo ye nshyashya, namubaza ngo asigaye yaragiye hehe. Arakumva, atanze namba, araguhamagara akubwire ati ndi hano. Ikindi namubwira, korabo irakenewe, ndayimusabye mbikuye ku mutima. Wifuza gukorana na korabo na Queen nawe arakumva, agushake aguhamagare cyangwa se nawe hari ukuntu nyine mwabigenza nawe ukaba wamushakisha mugakora. Nta kibazo. Asante kabisa. Sino vipi? Ni sawa. Kwitwa Sino ariko na vibes ubusa nkaho nyine uri Sino ukonje. Ntago mba nkonje nyine, sinzi ukuntu byaje. Nawe watangiye music 2020? Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? 15 ukajya muri music. Wari ukiri ku ishuri? Yego. Ubu ugafata ishuri na music ukabishyira hamwe, mu rugo babyakiriye neza cyangwa hari ukuntu bagiye bagucalenginga ati uracyari muto? Nyine ntago byabura ko nyine barabyemeye ko mbikunda, nabo baranshyigikira. Nawe muri music yawe ninde wa kwinspirinze nawe ukavuga ati nje muri music nshaka kumera nkawe, ufata nka role model wawe? Ni Marina. Marina, na Charly kuri Marina. Nayo hari indirimbo watubwira ya Marina yenda ukaririmbo gatoya tukuma niba ashobora nko. Marina afite na vibes zirenze za Sino. Yitwa I'm sorry. Waturirimbira tukumva niba nawe uri Marina neza. Nsinakora ngo nsibe byahishe, shoye nasubiriza ibihinyuma, anje ndabizi nari nagaswe, ameraho nicuza, hanaragasheje, sinzi uwanyongoje, I can't deny, nari nahobotse, naragasheje, sinzi uwanyongoje, I can't deny, nari nahobotse. Ni urwego-tv-official turimo abakobwa b'abanyabwenge n'abafite impano mu muziki bari gushaka kuzamuka. Ni nk'iki mwifuza muri muzika yanyu, nk'icyo wenda mwabwira nk'ababakurikira muri rusange? No kumenyekana, gutera imbere mu muziki wacu, nyine ukajya ku rwego ruri hejuru nyine nk'abandi bahanzi. Ikindi turasaba support, amakorabo. Nubwo dufite managing ariko ntago ihagije ku rwego ruri hejuru, twasaba uwo ari wese ashaka kudufasha akakomeza akadufasha nyine, ariko afatanya n'udufasha. Ikindi turasaba gukurikiranwa cyane kugira ngo natwe tumenyekane, tugere ku rwego rw'abandi banzi, kandi tubafite byinshi byazajya bituma bishima. Murasaba kuba mwagira nk'indi management iza kunganira iyo mufite, mugasaba gukurikiranwa cyane kugira ngo mumenyekane, ariko nange murasabwa gukora cyane. Nabivuze ariko ngo dufite byinshi nyine tubateganyirije kugira ngo abantu babakurikira babone ko nyine bari gukurikira abantu. Sasa urumva none mutangira kubakorera ibintu nk'ibi ugasanga ejo mubahaye bino bidafite umurongo, ntabwo babakurikira inshuro nyinshi. Ariko courage, kandi tubifuriza gutera imbere muri kariyeri yanyu. Imbere urwego-tv-official twaganiraga na Wise Girls, tukwibutsa gukora subscribe, gukora share, comment, isangize bagenzi bawe. Peace.